لا تدين أورد يأسر وزي چوه پیشاوانی چیوانا منی گوه خودک عجل كما ديار مرق أحمد إلي بري دستگه من اگه جبران مقصده برخیم سری را که لگنده بلکادنا خدای بلند بنا چای گبره بده بنا دشتا فرشناخ لمه 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 لمن ولدای سا چندی چند سال پشتا خدای دای کدل روشی که نخری را بره خونه زره نگودای توی لمن لاتنیم لاغره کلی مفسیم زبستانه که برزواره کلی برفه وره وره برین عدله عدله مدشن اخلمه لمه 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 لمن ولدای پرکره رابه بکه بنزنه پرده پرده بقاتنه قادله مراب گنه جارکی تنه دست خوصر برین مراب گرین اخلمه لمه لو فرمان دارم ندایم ولدای رو اولو گره را پلفل پوه تره بازی که خو بردی که کلکان افسر جدی را دوبارم دقیرین دنگوان دکه وزنه را دناله دنگوان داد که و کوره ولاد آخینه دکه بنده پشتاوان دقته اخلمه لمن لو فرمان دارم ندایم ولدای رو دیسا داره ولد بوتانه گرتیه چنبره سرسره فرمانداره مداد باره که ظلمه برخه ولاو که بردل اگید سر پشت اسپه دور شعوره قرش گرتیه نیاره لیچه بکه فلکا مغاینه اوین عدله وعدله منیده بردل دایکا وی سویه دای زوستانه ساره داران پل خوابشاندیه لسر چیای جودی مجه برنامه آوازین زیرین لهمبر جودی لهمبر و برنامه آوازین زیرین و هفتیه جاردی میوانه کلک به هجات نسر اکرانه و میوانه و هفتیه حوالک جنه یکمین برنامه آوازین زیرین ده دنگ به جنگ جن هنرمند جن اول همبر و به ام نها لبر خود دن میوانه خو ام بزن میوانه خود تو بخیراتی گلک سپاس ماسته هنگ تو خب داناسین امو صدام بکن چه دوه؟ بله ناوی من مروه پاشناوی من آدمیشه از به اصل خواه شرنخیمه باجار شرنخ نافچه سلوپیا دجیم تمنه من هجده بله یعنی تمنک گلک ویژیا لاو تمنه گلک خوش ام هیوی دیکن تمنین هیم بخوشتر پیشیاته با ام وی هیوی دست پیکی جاری دی بیت بخیراتی مروه نها مجود آوازین زیرین برنامه مکود دست بکری حتی نه بجن نهده برنامه ما هاتون وشاندن لیه کمین وقت دنگ بیجاجن تو تبلی برنامه بی هم هنرمند هم دنگ بیجا کیاجن اف هستک چانه لگوریته هستک گلک خوشه اف دست پیکامنا به وی ریداجه یعنی تمنه من هجده بس 3-4 سال است لوی عالیه موزیک ده هنرا کردی ده از بهم خواه پیش و ببم سری پیدا از خوازم به دنگ بیجی ری بچمه هنرا با وکال ما مازنن ما به ری بخم و تجار هنرا کردی نیش بیر کرن بله ام سرکفتنت خوازم ویره مروه نها اف هیا ام ببیجن دما کو ام هلا دنگ بیجی شیروت کن یعنی ام بیجی هنرمندی جم کو شیروت کن موزیکا کردی ده بجن گلم پری هنک قلس دخویه yani kem dixuye Mustafa nasabekin efinek sedeme ve vek civaki Murat kar çawa şiru bike yani fikrek nerine kete heve mijarede gelek rasamızda az bixwa rebçim ya mıjı gelek zahmet bur ya men yani nihaj bçek
aliyen yani bejim malbat, bejim bin nasina yani ve dere fikre gelek jenera gelek cuda fikir dikine. Nerina jinet beji henek ditirek jibo cudaya henek ev dibe engel az dibe aslen kujin çek ditirek bu karı bedar keve henek xwa beji ali hüneri de ifade bike. Bele gelek be astengi jber le bas jinin yani xwa bavar bikin u be verede berdam bikit engel astengi şorana be nakeve beşeva. Tegot henek eji zor edik şinim nefsa henek tebsa pena sekir. Yani ev aslında benerina gişti ve alakadara. Yani ما قلت يعني ببجن دما ام الموسيقى كردي يعني هنرا كردي ya da çanda Kurdi şiruvet kin jibere ve henek derketin ajna em bejin ya aliye ekrana da o her vakit elektrik çek vak aybi vak şermi hat ya pena sekirin nihaj henek ev mualbat bin ve bandur da deminin jibuna ve hayaj vatte henek usab بالراحتي ناخوازن زاروکن و یانجیان ببجن خوشکن و دایکن و درکوین سر تلویزیونی بکار بکلامک بجن سترانک بجن ev hinek ligori neri namın vek dezavantajı bu hünera kurdi. Le ama heviya me heye. Mesela havalın minate civan temenek bir civan deyici. Bikar be mesela hinek tişta bideşkandın. Civaki de hinek guhartine peş bikeve yani. Ve hele de ji seknate ve hevdanate em bibijin ev biser xwe ligor me serkeftine gelek mazın em hevi dikit ve berdawam bikin. ورا دلال من ديار سرمدم داوكتي قرش داغا شوتي قولي بابي مام دلال رنگيدم درش خبر داي ولاتي بوز هواي ولاتي جلي بريا بابي بوزيدم قاسدا خلكي روي ورچنم قاسدا منو خلكي دلال چلي مباركة هاوينا بريسكي برفي بچكي باران الكنا باي غربينم خدا مرادي نجد لو براجا غوران راب مناي ولد لالا وكوتش يا صارج برفيرام زوزا خوشج كيفيرا قرجدا خوشج كوتشريرام خدا مرادي نجد لو براجا غوران راب مناي دلالاي 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 دلالای دلالای دلال ay دلالای دلال ورا دلال خدا بریا شری نوریادا اشارش تجنگی خام جوان یا دلورم من دیار خانه خریبم طابق الکشیای بریا بوس هوای خبر ده بریا جلبم ورا دلال من ديار مرقمنم بزلاو كي من اخو بلي ملوند كوكاتا للجرم وزي قربانات لي دلال دلي خبم قرمي سردار بلوراي دلالاي 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 دلال ورا دلال دسمرة چياي دبنيا مرة بوزة جولة بوزة تقيلو خير ويارم جايقش خيايم تاخم سنقو بري مكاتش كاش دلالة دلمرام منا برتقالة كاش برتقالة يافيم هنقوي سرته خول مكا بغدا جيركا شنقالة ناولا تاخم سنقو بري مكاتش كاش دلالة دلمرام نالا موجه حبابي دمسات زيانة قوشكي تليلا ويخوجة جبول لديار بكرة شوتي د صندوقالا بسر هفدا شيرز داياي ورا دلال هاتي مالا سيفي زرم عالم كرب وخيانة مش دلال دل خورا كرينو بربراي دلالاي 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 ay delalay delal ورا دلال خبرك جمراتي دبي دلالي دليت انا خوشم لسري مقورة بيتا دليل بمرنا وبرحي متكبرم
Delal vere malame vay şarşırame ve ketiya gireme dadayım. Birayen min piçüken mektebay bavemin ihtiyar elode. Birek diyem heje varda lehevli sere xovardayım. Delal vere taxım esin gubere mi keçik eştera muhalamay. Delalay delalay. Delalay delalay. Delalay delalay. Sorguna. بله مرد هکر کم هنگ دی سر تا بسکنن ام ببجن ناسینات تا یا به دنگ بیجی را به موزیک را چه دست بکنن تا کاش مرا پار بکن ve 3-4 sala me dest pekirî geltir bi dengbêjî ew ji dayika min gelek alîkariya min kir. مالبات دا دایکا تا جی دبیجه Belê. وگه دی ام ببجن مالی دا کسی کود بیجن هنه Xwedê dengê xwe xweşim bes nabêjim. نابیجن Nabêjim. یعنی تا وی هر دا ویرکی ام بجی جسارت تا بخوره کم کرد تا گو از بیجن نوسا پکن بیجن مالبات چوا نیزک دبه مثلا بیجن در کتنا تا یا سر اکرانا ستران گوتنی تا دنگ بیجی گوتنی تا هر وقت ترک به چوا شروع ود کن یعنی آلیکاری و هیا آنجی هنگ درا دوسا به دلک نراحت نیزک دبن Yani bi vê aliyê her malbat biçek bi zarokên xwe re yani biçek astengê we hene. Yani çira çimku ciwanên me gelek yani hunera xwe çawa bêjim tiştên cuda cuda ne yani nerede etkin tiştê wesat bînin ji ber wê اصلا تو هنگ وید بیجن یعنی به گلم پری دناوا جوا که کوم تیدن هنه خرابوینی نباشتر کتنه ولی بله. جبوناوی جی مالبات هنگ به مترسی بترس نیزی بله. و بیاره دبن هنگ تر بیجه اوجه دبا آستنگ Belê. Yani serî der ya min xwe rastî bêjim bavê min negelek bi dil alîkariyan den dil xweş bû. Bes me fikra wan şikênan hêdî hêdî bes اوجه هین sala دبن belê. بیجن یعنی ها چگو ام ببیجن دم داوی هنگ ام جیت تماشات کن هنی اکران آدم بینن ستران دنگ بیجی تو دخوینین به گلک باش گلک به سرکفتی جی تو دخوینین و هلی ده yani nerine kusa der ki orte heger ku malbat henek ditrek mesela be girti bu yaj ve mijarele yani belki afkas terahat nekarib ya xwe ifade bikirib ya da qarahat nekarib ya tu ser ekrana xwe baş ifade bikin henek bandora ve jî em hevî dikin malbatên me giş jî va hêla de di nava malê de kesên ku em bibêjin bikaribin hinek xebat pêş bêxin hebe bikaribin hinek tiştên baştir bikin hebe ji were bin alîkar vê hêlê de em malbata te re jî ji te re jî spasî xwe pêşkeş dikin ji bo wekî tu vê xebatî li gor gelek zehmetiya jî pêş texîn merve weke dîtirik em bibêjin dengbêjî li gorî te mesela hêstek çawa insan ava dike çigo ta xaftina xwe de got hêstê dengbêjiyê hinek min tatmîn dike hinek ez kevim ser hemdê xwe ez zanim ku ez wek kes kême çime vê mabestê de hinek dîtirik mesela tu vekî dengbêjî bi xwandin gelo çil insan zêde dike mesela kusa bandor ser min dike Yani ji bo min gelek hêstek gelek xweş e pêşî dengbêjî ez bêjim ez bixwînim ez pêşî fetkim dîroka we dîrokên wê jî gelek bi hestin û bi xweşin mûv dîroka wê bizane gotinên wê jî wisa xweş derdikeve. Na te tiştek balkêş got çima ez bêjim niha dengbêjî ku mirov bêjê mirov bingehayê bizane tişe gelek girîng e çünkü roja me îro de gelek kes mesela dengbêjî hez jî dikin lê ama gotinên wê zêde fehm nakin û bingehîn ji bo çi hatiye gotin çünkü her dengbêjiyek bi nava xwe de çîrokekê dihewîne yani biyerek hatî qewimî biriye dengbêjî ya da bizî çîroka wê biriye dengbêjî her weke dîtirik hinek kêmzanîna vê alî de heye yani ji bo wê te gotiye ez hinek dîtirik va mijara fetkim dîroka wê fetkim jiyana wê rastiya wê li gorî wê hêstik cuda bina ava dike û tiştek gelek baş e em hêvî dikin hunermendên ku em bêjin ser dengbêjiyê li hûrbûn dikin hemî jî vê tiştê pêk bînin yani hinek dîtirik dîroka wê jî bizanibin çîroka wê jî bizanibin li gorî wê stranê ve bêjin ew ê hîn bixweştir bin tu çîrokê ku dizanî heye mesela bêjî mijarên dengbêjiyê de yê borîn ya da stranek dengbêjiya ku bi navê wê tê pênasekirin çîroka wê tu dizanî heye gelo Ya heta niha ez gelek fetkim dîroka bes ya me gelek te de hez wêm ya seydike
Ya Seydik. Seydik. Seydik yemi Seydevano ne olsa? Bele. Piçuk tufalo bulurvano dubêje. Çîroka Seydiko tenek zanî? Bele zanım. Peki kare guhdar bikişte? Bave Seydiko ji dawata kurê xwe re dibêje ez ê biçim paskevî bînim ji bo mêvana em bilav bikî. Ji ber vê çi nêçîrê paskevîgê bikuji rojek di roj dibore nayê. Seydiko jî dibêje ez ê bavê xwe ve biçim ka çima wisa direng ma. Seydiko diçe ew jî lê digerê bi şev dibêje ez ê piçek li vê derê bêhna xwe vekim heta seher ez ê dîsa bavê xwe bigerim. Wê navberê de ew yê paskeviyek jî Bele. tabii em bêjin kuştiye. Kuştiye- Paskeviyê jî çermî avêtiye ser Bele. milê xwe mesela. Sara çermê tevjî ser milê xwe heta bavê Seydiko jî wê demê de divegere biçim malê. Ew jî fetke paskevîgê li wê de ye bes nizane kurê wî ye. Şeva jî dikuje paşa fetke kurê wî ye ser wê Strana stranê dibêje. Seydiko dibêjî. Ya zanim wisa. Rast e. Yani hemû destpêkê jî berî me gotiye aslında her strana ku hatî gotin çîrokek ya heye. Çîroka Seydiko jî mesela hinek bi vî awayî pêş dikeve. Her dengbêjê ku em çin were durûnên em wa mêvanê bername dikin jî hinek mesela çîrokê strana dengbêjî hebin em dixwazin wahîn bibin. Çünkü kesê ku me temaşa dikin mesela dema ew stranê guhdar dikin çîroka wê jî bizanibin evê gelek baş. Hani ji bona wê jî stran û çîrok bi hevdû temam dike. Mirov çixar bikare bi hevdû re bîne cem hevdû evê gelek baş be. Merve niha bi temenek bi ciwan de te dest vê xebatî kiriye. û stranê dengbêjî tu gelek xweş gelek bi baş şîrovetkî û tu dibêjîn. Em bibêjin wek dîtirek niha pêşniyara te ji bo keçên ciwanên wek te tê tu ji we re bibêjî hene? Wala ez bêjim bila ji xwe bawer bin eger baweriya we li we hebe yani hemû kesê ji we bawer bike û bi vê rê de çi qas bikeve jî bila dîsa bikare xwe rabe. Yani devş em bêjî meşa xwe bila bernedin. Bele. Bila her tim bi meşek hebin Musa pêna sevikin. Em jî vê noxtê de vê mijarê de hêviya ku te anî ziman em jî heman avayî li ser ekranê xwe kesê ku me temaşa dikin ji we re jî dibêjin. Yani bi wêrekî hinek dera de dibe ku mesela mirov hil tapile. Lêbelê ya girîng ya esasî ew e mirov dev meşê bernede. Yani mirov derket rêyekê çi qas zorî zehmetî bir rêyê hebe jî vê mirov vê meşê berdewam bike ji bo mirov bigê armanca xwe. Lolo swara min gote buhare zod rengem Dilê min got kulîkê buhar û adara li min weryan gul û giyan ema rengem De tu were neçe tawlê gunda mane dilê min a zorî tengem Wala min got serê çiyayê Kurdistanê kew û kew zeriya min da dengem Lolo swara garîb ezê Lolo wez bekesim Oy oy memom meme basi Jaro lawo meme basi Hoy hoy memo mem abasi abasi Jarola olo mem abasi abasi Oy oy memmo xurteki serkirasi Jarola xurteki serkirasi Hoy hoy memo kurteki serkirasi
Jarola olo kurteki serkrasi. Oy oy memmo memem tecdi yar bekir Jarola memem tecdi yar bekir Hoy hoy memu memem teşdiyar bekir. Jarola olo memem teşdiyar bekir. Oy oy memmo memani barek şeker Jarola memani barek şeker Hoy hoy memu memani barek şekir. Jarola olo memani barek şekir. Hoy hoy memu mem abasi abasi. Jarola olo mem abasi abasi. وقتی بجن مروه تو به چند سال یا خودم بجین daha ziyade mesela bandura ya strana sertekir teci gut ka strana bejim ye baş be. Evçi de mi dest bekir bote? اف یا موزیک به چوکاتی خود از بیشم بس پیشانو 3-4 ساله از او جسارت خوا ندید مگاز پیشی خوا سر هین بکم و ساز بکم برنامه انجی استرانا بیشم پار بکم پیشی کو مگو واس آماده ما از سر هین بوم از سوسام İşte o bavari tefara değil. Tagu hediye askarım Bale. ve hüneri peşkeş bikim derexim derbe. Gerek başa em hevi dikin de berdam bikej bu aliyete. Vaqti trik merve hnek sohbet xan berdam bikin. Yani em çigo strani tu beji have tamaşamanı me strana çigo dar bikin ne em xwazin hnek trik merve ji were nasin merve çi karit ke bi çive mujule ji dervi hüneri karek ditke heye tuninin hnet kariş mere parve bikin. بله از دبستانت خوینم به یونیورسیته راست خواه حاضر کم به کنسرواتواره دیسا پشتی ما خوانج از دیسا به هنر موزیک بردوام بکم Te hünera müziki berdam biki. Em bibêjin niha dera ku tilê jiyan dikin. Hinek rewşa em bêjin müzikê tu çawa şîrovetkî yani hevalên ku hîn li cem hevdû dicivin hîn dikarin bi strana bi hev re bêjin an şeref bi alîkar hene gelo ew. بله بله مامۆستایان من هەنا یعنی هاوالن مخوا خوۆژەم هەگی ئەم گیهێنێک بە ئەنسورمانە ژەم لێت خی هەگەم بێژنە یعنی هەر هنگەم گێئێک دیسام هەفتوو هەند تشتات bînin em xwe wisa hîn dikin ser Yani şevda Pêşvedî, bale. feyz digirin hîn bêjin. bale Tu bi xwe enstrûmanek lê dixîn? bale ez gîtara û tam erbane Tu bi gîtarê re dengbêjî dibêjîn? yani Dibêjîne wisa? bale Uçaxê me kemasî kiriye me gelekî ro gîtara te jî vanî ev hîn xweştir biya. Bernameyek dî îslam û jî İnşallah. bêbînin. Hêviya me vî awayî de heye em ê bername hîn xweştir jî bi hev re pêş bixin. Min got heger ku îro tu ji bo hunera tu dimeşînî heger hinek şîrovaya em bikîn asta wê hêviyên te ji bo pêşerojê çi hene gelo? Tu dixwazî xebatek çawa pêş bixîn, tu dixwazî hinek xebatên taybet an bijîn alê stran deng bijî pêş bixîn lêgerînî ke te vî awayî heye an tune em. بله یا من دنگبیجین ین جبره ین جبا وکالن ماماین از جن از نخوازم او بنج بیر کرن هنگیش متجه از وود بیجمه Bele yani em dizanin merve neha kelejana te çek zêde ji bo navê hinek tu vedî dervê jî lê piskirêk tunînin yani em bi kêf xweşin em wisa bêjin ên dibe ku cana berîn hata xwe mînak da te got ki em rêya mirov derkevî hinek zehmetî ji vê mirov bimeşe ji bo navê piskirêk tunînin yani hêviya me heye hinek kelecuya caniya te jî ev hêdî hêdî rûne piskirêk tunînin wî Allah xwe rehet berde ji bo me jî astengî vî awayî de tunînin ew kelecan aslında ve her tim insana re hebe. Kelecana mirov dema qediya aslında hêviyê mirov jiyanê diqede. Lê kelecana mirov her tim hebe. Vê mabestê em ji bo televîzyona te vê bername gelek spas dikin. Em gelek kêfxweşin jî. Em ê zaten sistanê te guhdar bikin. Wek dawî
Em bezin hinek tişi tu bixwazî me re parve bikîn, tu bixwazî hinek bînî ziman heye gelo. Ez dixwazim yên ciwanên me bi rêya xirabiyê dest ji berde tenê hunera Kurdî pêş ve bike, yanî müzîkê de xwe pêş ve bikin û yanî xirabiyê xwe bidin dûr. Ez gel dixwazim wisa çêbe. Em hêvî dikê ev bengavaziya te bibihîstin ji alî her kesî ve. Wek dîtirik ji bo xebatên te em ji niha ve carek dî serkeftinê dixwazin. Em hêvî dikin paya bilind, her ku biçe tu paya wê bilind bikî. Yani her ku diçe asta wê te bilind bikî, tu xebatê xwe bigihînîk asta gelek baş. Heman avayî em jî her ku te temaşe bikin em bêjin her hevî merve pêşketina te bila berdam bike. Ez jî gelek kêf xweşim guh. Bernamaya awazên zêrîn wek me gotî destpêkê jî me got yekemîn mêvana jin li anî ser ekrana we. Hevalek ciwan bû, dengê gelek xweş bû. Em hêvî dikin dengên vî awayî xweş her tim li ser ekranê we be. Bi vê mabestê heya bernameyek dîtirik bila her tim ekranên we me bişopîne, bimînin xweşiyê de. Mijê da serê çi ya nava dolu zevî ya mijê da serê çi ya nava dolu zevî Roje xweda binevran ez mana rejgirêdam Roje xweda binevran ez mana rejgirêdam Narîne hey narin hey narin hey narin narine hey narin delale Narin hep hey narin hey narin hey narin Narin hep hey narin delale Ezutu hevali hey narin Ezutu hevali delale Ezutu behevalin hey narin Ezutu behevalin delale Narina çiyayu hey narin Narina çiyayu delale Narina çiyayib hey narin Narin apçiyayi delale Narina kurdayu hey narin Narina kurdayu delale Narin ap kurdayib hey narin Narin ap kurdayi delale Narin hey narin Narin hey narin delale وزی چوه پیشوانی چیوانا منی گوهم گوهم خودک عزیز شما دیاربکر مرگ احمد الی بره دستی که من اگه چه برادم مقصده